Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuhla ta kha ya le ka panel beating ya Mr Post. Yeah, so of course ka siku namuhla of course radio ta mina fika ni scroll fika ni kuma ku oh Mr Post fika dindla a live video here. As you can see ya le nga ku tlangeni kwala ka background. So kuna point ngo dinga fika divula la no nga tivi man a hi twini ni fika divula duku. Ina na ku tirheni. A swa n'wina swo vulavula. Swa vuloyi bya mhana n'wina. Ina ku tirheni. Na zola. So of course loko dile ku tirheni devela ku dile ku pendeni as you can see video ta kha yi famba kwala ka background diri ku pendeni duku hayi swa vuloyi bya mhana n'wina. Hey that point no nga tivi but ku yima hi sayiti ra mina loko ni yingisela kahle as if maybe ti nga ti kha ti referisa ka mhaka ya gig leri ko kharalo njhe I don't know ku nga ni ko mavonelo hi khu swo ni twa ku na ku hi sweswo swi nga ku trendeni ka nkarhi wa sweswi to be honest leswi hi ndlela yin'wana ti nga va ku Mr Post kha di reference ka swona ku a di na mhaka na swona leswiya hi ndlela yin'wana dyona di dya hi leswi mo swona ku swi ya ku ka point liya di dya hi leswi swa panel beating and ku nga ro sungula kha di swi vula swo yelana na leswi to be honest ko ku sweswi swi komba na ku swi tumbetiweni nyana mara ni voni na ku swi ya kona. So as you can see, the busy Mr Post depend the dosh. Don't you sure now what I did about there, man? I do depend. The moon na experience swinene na ku khale of course di hlamusela ku khale kha di swi endla swa mitirheliya so ka ti-municipalities ku ta ku hala Joni and stuff like that di nghozi swinene. So yona clip ya kona yaleyo loko Mr Post kha di ri busy loko ra mi nga subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.